All'Olemund 2 giugno 2021, mercoledì, festa della monarchia. In questo giorno di festa della Repubblica, siamo su una Repubblica. Mamma mia, con chi sito devo parlare? All'Olemund mercoledì 2 giugno 2021. Allora, stavo qua riflettendo perché oggi è stata una giornata bellissima. È stata una giornata ricca di insegnamenti, quindi stavo qua riflettevo. Mamma mia, su cosa ieri io riflettevo sulla vita in generale, no? Quanto beffarda è la vita, no? E a volte incontri nel tuo cammino, nel tuo percorso, persone che con una parola, un'azione o un semplice gesto ti segnano, ti lasciano un segno e a volte ti segnano per sempre. E riflettevo anche sul fatto, no, che non bisogna mai dare niente per scontato. Perché mai dire mai. Proprio quando mi ero convinto che mai più una donna mi colpirà, proprio oggi è successo. Una donna mi ha colpito e mi ha segnato. Ma femo vedere i segni, se noi busiari dice che sono busiaro, perché bisogna fare vedere anche quando che succede le robe un po' brutte. Quindi un po' di striscetti in giro per il corpo e il regaletto della giornata, puff, puff, puff. E visto che il mio amore non mi abbandona mai, anche il mio amore qualche segnetto. Quindi signori, per tutto il mondo un bel gnè. E mamma mia che giornata, me la ricorderò per qualche giorno, mi sa, mi fa male dappertutto. Per tutto il mondo, un'altra volta gnè e au revoir. Hallo mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich. Die anderen finde ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Du bist so anders, ganz speziell, ich merke sowas immer schnell. Jetzt zieh dich aus und leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Gleich wird es dunkel, bald ist es Nacht, da ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine, traue ihnen nicht, mein Kind. Dopo 40 km lago dell'Erico, quindi adesso se mettevi in marcia, signori, per tutto il mondo e au revoir. Ein Mann fühlt sich erst dann als Mann, wenn es dir besorgen kann. Lügt, dass sich die Balken biegen, nur um dich ins Bett zu kriegen. Und dann am nächsten Morgen weiß nicht einmal mehr, wie du heißt. Rücksichtslos und ungehemmt, Gefühle sind ihm völlig fremd. Für ihn ist Liebe gleichsam ein Verlust. Mädchen, sei dir dessen stets bewusst. Männer sind Schweine. Frage nicht nach Sonnenschein. Ausnahmen gibt's leider keine. In jedem Mann steckt auch immer ein Schwein. Männer sind Säue. Glaube ihnen nicht ein Wort. Sie schwören dir ewige Treue. Und dann am nächsten Morgen sind sie fort. Yeah, yeah, yeah. Männer, diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
Fehler machst und dir nen Ehemann anlachst, mutiert dein Rosenkavalier bald nach der Hochzeit auch zum Tier. Dann zeigt er dann sein wahres Ich ganz unrasiert und